doktor na ovom baskenbalu. Violeta Roljević majka je 18-godišnjeg dečaka sa Downovim sindromom. Ona svakodnevno brine o njemu, ali podrška škole 1. novembar u Čačku značajno olakšava život i deci i roditeljima. Pa deca su nam tu od 8 do pola 1. Za to vreme su na sigurnom, bezbednom, imaju obezbeđen doručak i ručak tu i imaju druženje, imaju neke sekcije glumačke, odlaze zajedno na more, bili su sad na Kopaoniku, tako da je to za nas dobro. Brojne manifestacije i sadržaji predstavljaju važan vid učenja kroz život u kojima zajedno učestvuju i deca i njihovi nastavnici. Ono što je prednost ove škole da nam daje prostora da budemo i kreativni i nekako da izađemo iz tog koloseka, iz nekog, da kažemo, vida frontalne, stroge nastave, a da oni osjete da su tu sa nama uvek uvaženi i da su negde njihove potrebe zadovoljene, a primarna je ljubav. I to je ono što mi ovdje kao nastavnici danas i hoćemo da pružimo i to se od 8 ujutro osjeća i u hodniku i u kancelariji i kod tetkica. Direktor ističe da sve usluge koje škola pruža imaju za cilj razvoj dece u skladu sa njihovim mogućnostima i razvojnim kapacitetima. Naša škola ima 93 učenika, od toga su nam preškolci, osnovci i srednjoškolci. Dakle, imamo i produženi boravak, da roditelji mogu maksimalno da budu rasterećeni, da mogu da rade i da imaju svoj posao. Imamo dosta ličnih pratilaca koji pomažu učenicima, roditeljima, najviše i nastavnicima, tako da pored osoba sa autizmom imamo druge vrste smetnji, specifičnih smetnji, cerebralne paralize, osoba sa Downovim sindromom i tako dalje. Škola 1. novembar predstavlja važnu kariku u obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju u čitavom Moravičkom okrugu. Nadamo se i mislimo da smo porodici, deci dobar oslonac kroz to školovanje, jer nam dolaze učenici ne samo iz Čačka, iz drugih opština, iz Moravičkog okruga, iz Lučana, iz Gornjeg Milanovca, i planovi za budućnost naše škole su da to formalno dobijemo taj status resursnog centra gdje bismo stvarno tu podršku mogli da proširimo. Pored toga što pružamo podršku deci u Čačku, da možemo druge opštine da se raširimo u tom smislu. Uz podršku i razumevanje svaki korak napred postaje veliki uspeh za ovu decu i njihovu budućnost.